prošle godine smo otvorili u Sarajevu u Umjetničkoj galeriji i onda ove godine se javili iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća da su oni zainteresovani da bude ove godine u Zagrebu. I onda smo se dogovorili da to otvorimo ovdje. Tu je 27 fotografija, 27 godišnjica, genocida u Srebrenici. U cijeloj seriji je nešto više od 50 slika, ali sad smo izabrali nešto 27 ili. Ne, ovo su fotografije, sirove fotografije iz kamere, sve to su snimane na crnom papiru sa dva svjetla oko. Namjerno sam je snimao dozgo što nije klasični ugao za cipele, ali se najbolje vide konture, oblik cipele. Nešto poput onoga što je Tarik Samarak imao u knjizi poslije Srebrenice. Tako je, slično. Velika monografija. Da. Ili recimo Zija Gafić je također snimao, on je snimao sve predmete koje su nalazili u masovnim grobnicama. Satovi, češevi, sve što je jedan čovjek mogao ponijeti sa sobom u tom trenutku. A jeste vi od ranije imali tu ideju ili je to sad prvi put da ste... Prošle godine je bila izložba u Umjetničkoj galeriji, 2021. Godinu prije je bila slična velika izložba baš u Memorijalnom centru. Za 25. godišnjicu genocida bila je velika izložba gdje smo snimali one koji su preživjeli marš smrti sa predmetima kojima su njima bili bitni. I među tim predmetima je bilo dosta cipela, onda sam ja došao na ideju da snimim sve koje imaju i napravim baš, posvetim jedan cijeli rad ovom dijelu, ovim cipelama. Su mrtvore prave mrtvore. Mrtvore su cipele koje su Srebreničani zvali zato što su vjerovali da se ove cipele koriste za ukoprci. One su bile jako loše kvaliteta i prije su samo tu opšivene i na prvu kišu, prvo blato, one se raspadaju. Naravno, prigodno su zapravo pravljene za ženazu, za ukop. Oni su te cipele dobili da ih nose i jedna žena ih je sačuvala i odnijela do Tuzle Nove, kasnije ih je donirala Memorijalnom centru i one su baš tu na fotografiji. Ovo je ista cipela, samo nakon korištenja pronađena u jednom masovnom grobnici. Odnosno čovjek je to i nosio. Da, nosio, evo kako se vidi ovo. Može mi pogledati dalje? Usput vi govorite i možda o sebi nešto kažete. Ovo su sad razne cipele, mislim, ovo su više tene dječačke koje se kupe da se igra nogomet, te stvari nisu kupljene ni za kakav bijeg, ni za kakav rat, ni za šta, nego ono, više kao... Da, običan, nije nikako volim, nešto što se moglo koristiti bilo tako crno. A što se mene tiče, ovo je 3. godina mog rada sa Memorijalnim centrom i ovo je možda i najvažniji projekat koji smo radili, najviše vremena je postavljeno i ljudima se zaista svidjelo. Prva izložba koja je bila u Sarajevu bila jako posjećena. Direktor Umjetničke galerije Strajko Stanović je rekao da nikad nije bilo više kamera na njegu. Onda je bila velika eventa, medija i... Govorite koju smo radili, dakle, ali vi ste autor? Ja sam autor uz apsolutnu pomoć Memorijalnog centra, tako u smislu finansijskom i Ahmo i Aziz su sa mnom radili sama snimanja, oni su pronalazili cipele i tako to. Artefakte, jel? Da, sve artefakte od kojih snimio sam ja sve predmete, ali sam izložbu posvetio baš cipelama parama, koja definitivno bez podrške Memorijalnog centra nikad ne bi bila urađena. Recite samo akademiju ste govorili? Ne, završio sam srednju ekonomsku školu. A i u Sarajevu, jasno? Ne, u Zenici sam rođen, a živim u Sarajevu. Nisam nikad se... To je moj veliki prijatelj. Da, mi smo zajedno postavili izložbu. Anto je moj mentor, profesor. Bez njega sigurno ne bi bilo ove izložbe, a ni puno drugih. Moj veliki prijatelj Armin. Najbolji fotoreporter BiH. Ne, iskoristite u tom smislu pisanja teksta, ali samo kažem zbog formulacije.
Jesam, baš je dojemljivo. Jako ideja, ono... Mašala, uredan, fin rukopis. Hvala.